kwenda muge dire kwanve muge explique beno fasema muge na kukwendilaka na inza ya mvimba samka na kisalu ba bet ba kong mesala yake mambia nene betu kwenda tombola betu kwenda tombola bon mu Yuda ya Luvunu inba kula Blinken Anthony inba tula mwa secrétaire ya luyali ya bola ya Michael Jackson banyo ske ba Yuda ni ba aussi me baka eske benga na wamu si benga na wamu no ben salmu mwa sin kaka parce que faut pas nous dans le vide benga na wamu no aussi ngena wamu no mer pata ngena wamu no ben salim gak mwa sin muzati benga na wilamu parce que ntango kaka bizonzo nango comme bonne maison moi téléphone wa est-ce que benga na wamu ande benga na wave muno parce que mona telave ata mosi na benga na sala signe est-ce que benga na wamu aussi ngena wamu est-ce que benga na wamu ben samu mwa signe ben son ki gamu est-ce que benga na wamu bon vingem mos mu vérifier awa na signe zole mu ge vérifier aussi vraiment dit on gana baska bien parce que mona telande benga na wave muno parce que ba signe ya Facebook ya ni façon voilà pourquoi mu gasa tuena mbuta okay matondo yosi matondo voilà mucheke kwa mo musisi awa benga na wamu no est-ce que benga na wamu oh est-ce que benga na wamu benga na wamu mbote maton voilà donc maton mingi ok mais maton donc yigi gena usalamaka Yuda Luvunu nibage bukulaka Blinken mazono mazusi yan banaka na Moyen-Orient ba jure yan me kwenda tal même côté soit disant bakana kubumba ba madia ya bandibu ne bakala ba palestinien parce que ba palestinien ya makedi ka vanadi ba Kongo wana bandombi ba palestinien makedi wana bandombi ikaka banchango ya Michael Jackson infiltré na ba Yuda Luvunu mukini kaka parce que mosi ba membaka contrôle ya boile ya Pompidou De Gaulle à partir de Gaulle bagnos tout depuis basalaka 5e république depuis 5e république bagnos baka ki mfumo na boile ya Pompidou ke ba Yuda vous me comprendre ya e makedika batubila tete benia uve ni metina tubila be makedika De Gaulle ke mu Yuda ya kote ya ba Hollande kote ya ba Netherlands De Gaulle imenko wa De Gaulle donc à partir de Gaulle donc révolution ya ba wimba salaka na kubingisa barua ya ba mfumu mtoto ya mindele ya bwali ya Pompidou wana révolution ya ba Yuda na kubak contrôle ya ba bwali bon ba m'invité baba donc ba mfumu tout De Gaulle tena ici ba en bakaki mfumu na bwali ya ba France ba français ba nyos tout ayud na ba tilere même moi petit ya kimpumbulu ya kena mfumu yun enke mo Yuda bwali ya Michael Jackson ba m'infiltré bwali ya Michael Jackson du point de vue politique ya vanda côté ba républicain ba démocrate mais leur mo na tula bena yakena kuyaka ba bantu me vumbuka ba bantu me comprendre que donc ba vuna beto on comprend donc yiki na kusalama mais no ba betme ba Kongo le betme telama betme kuiza zonzia na ngolo nyonso na kututi mais dikandi ya nzami mpungu ni bet ba Kongo ni banti neve on comprend no banchango leba kuna surtout na mpungu na lumputu usurper ki mfumu na babwali ya bindele nyonso tu ba mesal musiku imbaga bukla antisémite na kubumba mayuli ya bao nyonso
alors que e mayuina mutu bakula ya uni mutu bakula Hitler histoire ba teksa beto ya Hitler yake histoire ya Luvunu beno kuwa ba tatrama yake histoire ya Luvunu histoire ya kupakuliandi matufi bankombo matufi bibulu samu bet nyonsu bete yina yandi mais comprendre mais vraiment kuyo wanani ba Léopold II ba ni salaka kimvuka ya Kongo na bwala ba mindele na kwizi yiba ba bimvwa ba Kongo nyostu na kwizi Kabul bantocha ba Kongo nyostu na kunata mfululu bidilu manyongo kukwamisa bampasi mutina kacha babwale ba Kongo ina salaki mvukina yanme bokili bana baba mindele ya Luvunu ya ntime ya imbi ya makundu kiobet kweneno ni kuna nzambi mpungu bie kaka tula bimvwama bet kabuleno donc ba insi nyo sebe ngana kutala yai yai ke ba mambu bet me kuis basishi yao na kacha fédération bet me tubi yao na ngolo ina comprendre bet me tubi na ngolo wonge nani mambu nyo skika ku Luvunu na Luvunu bet metal mvunya ba me pel me basikuna bergolio mutike zola kudia ba gâteau ba bukula ba pizza ko tuben o bakal meno baskana pang bakala usal makwela nzamizame ba ku bieka be biblia ba mo smetuki o si ben salia in ke di sumia nene ba in ke salia foku yok ba na tia makala o to ku yok ba o na tia bakasia on comprend donc bao ba Yuda Luvunu be ba ko contrôle la politique na boile Michael Jackson contrôle la politique na boile Mukele mais wa mutinu ba me ba ko contrôle na politique awa na mbanja ya Michael Jackson vanana gar mo so ni mukla Einstein anke mo Yuda vous comprenez gar ngo créer que moi boile yan musi vous comprenez an créer boile yan musi na katikati ya maza donc moi boile nan créer na katikati ya mazina ino jokna no put ila ni kuna vanisa la babi funyos ya imbi vous comprenez kuna on lever babana moi babana fieti ya ba kento to ya babakala et yann kuboklaka ba politicien ba yen que cela moi bas affaires ba militaire ko kuba ba sportif ya ngolo si ba zakat mo ku metela mwandam ba me kuzi lebinge singeke yimla mikunga vous comprenez il faut savoir me contrôler le monde na tangi betkele donc après infiltration maison afso betki contrôler le monde donc na inza ya mviba banyos tu banche ben ke tala ya roba leader ya ben baki salaka kimpevi ya kisatane ya nkade pe mtantu mukuyo donc ba veni kuena na boile Einstein na kudia bake kudia mbisi ya bantu kunwa ba menga ya babana ina kutorturer babani na kusal bukent na babakala mo babani ya fieti ba bébé ba babani ya 2 ans babani ya 3 ans babani ya 4 ans babani ba mvulu tano mvulu sambano kudia banzuti ya bao kufwa bao na ba rituel ba banyos tu ya ba Macron ba Trudeau ba Barack Obama ba Kencha bao bancha politique ya ba binwangisi nsango vous comprenez garongole ba buila yani ba kufwa na kacha boloko samen vanda telmona ba mambi ya mansoti ya kukuba ba kufwa yani même ba gazono ba famille ya bena ba roi ya bena boile ya Brexit banyos donc benza ba bantu nyosu ya politique yin bene zaba ba sportif ben ke bula balo ya makulu balo ya maboko balo ya kunwa ki bime ya ba sport ya kinwa nunu ben ke yimla mikungi benza banyos kwenda ontang ben ke kwenda ina ndo make kwenda kuna bake filmek bao
oh ngeme kufa mutu na kati ya burituele me ba kamera kele bakana ko filmer ngeme kufa mwana oh ngeme kunwa menga oh ngeme sal buket na bakana mwanya feti nyos ke filmer je ne comprends et ya ke ba calculer ba yudina il faut pas me contrôler le monde entier singe sosku natuma mayindu inke vena nzile bahu ngozo bet basisa bizize ngena ngeba ni sal buket na bakana mwanya feti ngezola bet basisa mutakalange bet ngezola bet basisa ntanga bani kufwa mwani na lenge vanda kuna je ne comprends ni fasiba me simba ba bank nyosu in ba yudbe ko mongolo singe kena yala na kimfumu bakazunange fonge sal ba subvention ça on a ba groupe betie donc pesu meya ku kabula singe ke sal ngekene mfumu ya luyalo ba business ba marché une bêtise zonza faut y avoir na ba compagnie à beto donc ngeke diaka ngeki ya kukanga mnashinya mutano eka kwa kim mosi na mengi kuna kwa tena minzambe baba rose kwa ba franc-maçonnerie ba rituel ni bake salabani kun bake ya kusingba na laka bakuna l'elmis balaki ba mosi yakika ka façon si ba Yuda ni mesala e boali mi mo vene sala na moi il mage bukula ya Einstein ina ya mu Yuda ina na boali ya Michael Jackson je ne comprends wala ko bengete la ba bi mo ntinsango ba nyonso baki ya kukangama zonza ka bobote ba Yuda ngele nzonzo ve mbi ya ba Yuda ba enme kwizonzo makedik na inza ya mvimba ibet ba Kongo bebeni yuful ba Yudina samna iki bengero kuzata kevena ba pongi na ba sa majesté tikaya zinga ya ntete kuzata kevena ba mfumo birangi to ba maorga metubia na ngolo samna iki parce que bazaba bakena kutalaka façon nzambi mpungu metela mna kacha beto ntango betkena kuzonza imbetkena kudumisaka bakena kubakulati ya ikendingi ya mfumu ya lulendo mfumu ya bantu si abana mwana mundele kabazula sa déjà pongi messal antisémite ben me comprendre kaka bakonga kaka bancha betmos bando mkena kubakulave bunene ya diambu benengena kubakulave maintenant wap mayel bakena kusalam na bilumbia inba muyudi baba Blinken ba Yuda me kweni kuna munchi abali mbakula Netanyahu metum na kibobe ya Michael Jackson beti nyengisen kwa ndi ambal musi ni afa so beti nyengisi yao fo beti kwa nwanis babancha Iran beti kwa nyengisi babancha Iran beti ke mwangisi kwa kumem kwa kana Israeli yango ya bawina beti mwangisi nyostu beti ke kubipa bima ngolo na kubaka banchi ya beto kunatpa na kati ya ntoti ya bako me beti ke bumbisi bao na manima ya ba ndibu ya bwali ya Palestine ni kumeme kutuba ti bametuba immigration volontaire mi yalen van fait volontaire benzaf so bandibu nkele bakena ku nuana na bantu chaba yake babantu benke bingis babu biaye mbas bake kuna benke katul drapeau ya bao bubiaye benme bulba mbas me vutu drapeau est-ce que menengena ku bakula ka batata na ba mama mingi na benengena ku tala mambu yayi kaka fas nzambi pungu bakula mambu yayi do puntama ni yangu za kubik beto yani kubik bakonga yani tubina mzona beno kubama samu mukena kuningisa inza kena kuningana be kansi bayina ke kuza kukangama na kati ya luwawanu ya mona yina munu nzambi ya beno me kusala bake kununga bake kuvuka bake vukisa ba mosi vukisa bana ya bao vukisa ba makanda ya bao ninongo za tombola Federation ya Kongo batata na ba mama bampangi ya muno ba mama bakuluntu bangwankazi ata muntu mosi ve nina beto mosi nina bantu ya inza ya izabaki
kilumbu federation ya Kongo ke kukwiza mutindu ya mekukwizira na mayindu ya beto beto kuzonga ki beto kusosa na kubasisa Kongo ya moshi ya kintwali ya mayuya na kati ya mpasi oku na kati yina ke Kongo ina mutanto mukuyu ke ya kukamba ngenda kubasisa ya na kati ya mpasi ve meno kuwa batatrama iki ba Yuda gena musala Netanyahu ya mituba mutindu ya beto yokeno kwano mambo nyonso sameno zabati bamekujia bamekunwa bamvula na manima ya nkumbu ya dikanda ya nzambi mpungu bebakele dikanda ya nzambi mpungu ve abana kuvana dikanda ya nzambi mpungu asiki mpia yisu ya bao mba yidikaka yake yisu ya mayu ya bamekutekisa ya nakacha babinzambi ya ba mutima mipelo misioni bantu nyoso beno zaba na kubungisa dikanda ya nzambi mpungu nzila beno kuwa iki mamikuza kutuba beto mwangisa kwani nyoso mene baki mwangisa nyoso iki baki na satu ya kusala na kumwangisa nyoso samu na kulagisa na inza cho betu mekuma na ntangu ya mansukina inza nyoso mekutengwa mwa mekumwangana mvulusi ya bau inbaga bukula yisu ya bau ke kukwiza na kusadisa inza beno kuwa mayindu aya matatu na mama nikuna bao kele mutinu nzambi pungume luengisa yao mazono yani mkuna tati beno tala mambo bakana kuyidika na kuza kuvuna baki basika na kuvuna babantu ti mvulusi mekukwiza na kuza mvulusi na mingi na beno yake na kuvingila baki na kuvingila yisu ya mundele ke kukulumuka na dizulu na kuza kupesa bao nyonso tu inabaki na nzatu wewa ni na kile mayele ya mukuyu ndiatuli ya mukuyu nsalulu ya mukuyu bitezo ya mukuyu ti yani ke kumwangisa nyoso kuyoka nyoso kutula bantu na kati ya mfeto koso bedilo manyongo ina bantu ke kudila eba Yuda ina ke kubasati mvulusi yani ke na kukwiza na kukubisa bantu na kunata jaka bantu mina kati ya mabundu ya Luvunu na kutubati yisu ya bao meko kwiza mutindu yani kutulaka bao yani ke uvutu na kuza kusalisa inza mina ke mayele ya bao bekansi yisu ina baka na kuvutikisa mvulusi ina baka sato kuvutula ende ya kote na kati ya bantoto ina nzambi jidikaka bantoto ya ntete ina nzambi lutambi kisika ina nzambi tulaka lutambi ya ntete ni wapi bantoto ina bantoto ya Kongo batata na mama ya ike mambo ya nene bantoto ya Kongo nikuna ben metala bak maso kuzana mayela mayela ya ina mevana ni wapina amekuza mutinu mwa mpepe bamefulula na kutuba wapi nsangu na kutuba cho betuke baka bantu ya Palestine unata bana bantoto ya Kongo bametuba Kongo ya bao ya mayu ya Luvunu mimi lakisa bantoto ya Fédération démocratique du Congo na bantoto ya Fédération ya Congo na bantoto ya île de la Fédération Congo ina peke bantoto ya Congo menyonso tu ina bandaka na iki samu na iki na kupesa nkele bankesi ina bete tu kupesa bankele bankesi na Bakongo samu beto ina nzami pume kupieka na kutwadisa mambo ya beto kota na nkele beto kota na ntima ya ngoro ya kuyalu ninunu ya kubasha na kati ya ntima ya beto bantu bandibu ya Palestine ina penotala misamu na iki batata na mama yaike mambo ya kukuba yaike mambo ya kimpeve beto kitubaka na beno mambo nyoske kaka kimpeve na kunuanisa mukuyu ngila kunuanisa mukuyu na nsuni ve yeko kukota
kubaka ngolo na kimpeve ni mutindu yina. Yina mukongo ke kukota na nkele natuba bantu ya Palestina bandibu yae komeza kuza kubaka bantoto ya beto beto me yina bao yakele kukatula lusakumunu ya kubumba bandibu ya bwale ya Palestina yina lusakumunu yina beto me bakongo kena kusala na kubumba wa makanda nyonso yina kena nzila ya bobote na inza ya mvimba na kimpevya wa metuba ki wapi mutindu betu kesala ki bakongo katula lusakumunu ya bao kubiekwa ya bao batata na bamama bangwankazi bamama baleki bankaka babana ya beto na kitezo ya betu mekuma dikanda ina beto bakongo ke kusakumuna si betu mesakumuna bao lusakumunu ke ya ngolo ya nene nzame punke na kati ya lusakumunu ina si beto mpe mekuza kupesa mfuanga na dikanda tona babantu mfuanga ina ke kusalama yakini mutindu ina nzame punke mepesa beto lulendo ina mutindu beto dikanda ya yandi ya longo na kusakumuna baina beto zola kusakumuna na kupesa bansemono ya imbi na baina mpe beto zola kupesa bansemono ya imbi bao bamekubakula ya na kimpeve ya bao ya nkadampi ya mutantu mukuyu bametuba tio beto katula lusakumunu ya bakongo na bao wapi untini beti katula lusakumunu ya bakongo foku salati bantima ya bakongo kufuemwa bantima ya bakongo kota na nkele na ngolo na kutuba tia bantu ya Palestina ya kumase kuza kubaka bibende ya beto meku yina bao beto meku bingisa bao yina beto koto kuna na kimpeve betu kanga nzila kukatula lusakuno eni kuna baba ke kutomba wakwenda nyengisa kwena kuyoka bantoto yina mbala mosi beno kwa batatu na mama mayele ya bao ni yina mayele ya bao ni yina mekansi betu bakula yao beno tala me ya vanda kave ni bandibu ya bantu ya Palestina ki kusa kota na bantoto ya bakongo ni bao mosi kena sosa kusa kukota na kuyoka inza ya mvimba eba kwena na kibende ina luzingu kubandaka kibende na lusakumunu kele kibende ina kele dikanda ya nzambi mpungu kote luzingu ya ntete bandaka na kutuba ki oh Messi ya bao Messi ya bao to yisu ya bao ya Luvunu mekufutuka na kati ya bantoto ina luzingu bandaka bantoto ya nzambi na kuwangula bampasi na kina kubula inza ya mvimba ina ni mayele ya bao kansi bao na kununga asiki mpya ina bakongo metu baki ntangu ya beno bwabuye kantangu na kufuta mfuka ya bakongo na mbongo ina bimvwame ina beno mekuyiba bantu ya beto mekufua beto dikande ya nzami mpungu mekutela manangi bwabuye kantangu mufuta mfuka beto bila bao bwabuye kantangu mufuta mfuka alaba kumasisala mayindu ya bao mukuyu kumaka na nganda imeni beto bakongo kena kumanisa lulendo na ngolo ya mukuyu na kuyoka yandi na makerika nyonso beto kena kutombola na kuvilula madiela ya babantu ya beto na kuzangmisa bakongo na kitezo ya Zulu ni yina beto kele na kusala beno kwa na batata na mama ya ike mamu ya nene nukula betumetuba na meno beno kukubama betumetuba na meno ya ni mvula yina ngena munu keba na kwenda kutimuna banguba ya beto yina beto lonaka masangu yina betu mekuna meku yela imene bamusoso meku mena kona babari madeso meku makuna ya mingi beno basaka ina beto kunaka na kubuta bankaba ya nene ina beno
bilanga ina yingi talanga za bilanga ya eve ya ekele di koko ya muntu veme kukunda ya mekasi koko ya yandi kibeni nzambi mpungu mfumu ya babantu bekukunda yao bilanga ya nene kila kulomba bakongo nyose bakutula koko ya bao bakutula maboko ya baba koko ya bao na kubuka yao mewapi mutindu betoke buka yao na kutala mvula yae betu na utala beto katula bakulusu na bandiambu nyonso kuna na kati ya bantoto ya bakongo ya vana na bantoto ya Fédération ya Congo bantoto ya Gabon bantoto ya Fédération démocratique du Congo na kati ya insi ya Angola beno katula bakulusi na bandiambu ina kesalati bantu ya beto baenda mekutekila kekukota na kinchwadi na kuzonza na bankaka ina tekila kana bao beto nsuke kumakintwali mutindu muntu mosi nikuna beneke tala faso ntoto ke bana kupasuka faso mupepeke bana kutelama kuna bamaza ke bana kuzangmuna bainti ke bana kutambula bibulu ina nyonso kwena kana kati ya bamvinda ina wake talaka diaka ve ke bana kubasika na kunwana kibende mosi na musi Kongo na kutombola na kuzangu na musi Kongo na kati ya bantoto ya longo nikuna beno ketala ina baketuba bimangu ina meno kutalaka TTV nikuna inza ya mimba ketuba ti kande da nzambi mpungu tela mane nzambi mpungu mfumu yao tela mane nikuna beno ketala mambo ina beno kutalaka TTV na kimona meso mutindu mfumu ya bantu kena kuluengisa atata na mama mmetuba imeni matondo na nzambi mpungu matondo na baina meku bakula diambu baina meku kota na kuzabati nzambi mfumu ya babantu ke kuzangisa ba Kongo dikanda ya yandi nindinga ve ni muntu ve ni nsi ve na kuvutula ba Kongo manima na nzile ya kutunga pantoto ya bao inchi ya bao na kati ya Kiyenge Kintwadi Ngwisani na Luvunu ya nzambi mpungu mfumu ya bantu Kintwadi na bankaka ya beto Mukongo kile mbanzau Kongo kele kokoko kongditadi kokoko kongditadi kokoko kongditadi abu pia ye matona ngule amote